Digalang kang ini presidennya lanang Sudarmane, ngidupin keluarga entu ane utama, tenang sap ngaturang batiring yang pramekawi, mogi mesari napi sane ke jalane. Dagang ke pekan nenggale di rumah, ngayahin tukang ngajahin murid di sekolah, perawat umum sipil penegak hukum, sopir lan nelayan sing taen ngoyong juma. Pegawai bank mentek bis montir uya dagang nasi metanje, semangat megae dening ngehan tutur, ane nyelekan terus gae kena helian, semangat mengalir penuh perjiwa, apa ngidang meli impian.